Karibu mareba chumiritie kumeneria siasa cha mwaka ya 2027 irachithirite ikiringa wa county ethrakanithi na Kinyamara ni bakuga tungiria bane ndi batigane na china barumire witi na mbere na ti siasa nonto tibune ndi kubatire bari siasa cha kingpin kirigete kya gavana na ubunge ni kubanochia na nibethire nende Kinyabakira wagitumira rais atethirite Kinyathrakanithi mweri muthiru yabura bethirite baikairo wirane bamwe bakari gĩcigo mbunge kĩa Marendi bameneretie ũringibwa cia atongoria bao ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi bakiugaga gũtirĩ na mothi na mbere mara makuoneka kagita kawarĩra cia ithiĩte na mbere kũmata tũkũringana na ũntũ batejaga gũkũ rĩu kĩntũ bakũringa siasa nĩ kũringĩra kamemeni tukiuga nĩ bakiuga bakwenda kũthura gavana na mbuga mbeca yuka baugira rĩu ite kwenda njiririswa ngũkũ Tharaka-Nithi tuona ũtedio tio twĩ macinani twĩ mpuruni baugira mpuruni tũrĩ na twĩ nĩ tũkũringana mũno tũkendelea rĩ ona mũkenja gũkũ biyo bwe mbali kabũringana keruga tũtiendeleaga nĩkĩ rĩrĩ taiba batene atĩ ũrũngamĩte na tũbwa kingpin kareke na ũcwa kingpin wae amũromi na ũcwa mũtũka rwe mũnene buru bau nĩ bo batũrĩnithia gũkũ antũ beja batũrĩa maendeleo nĩ kingpin kende kya kama na president ya mweta uko kingpin antu bakaura amonto mando ya kingpin bariuga atongoria baba tayari bagaire na muoroto wa mwaka 2027 na bota kari no achiacha bakwegwa bati kuona mothi na mbere kana berwa bora baguchirirwa kagita gaka kutu kode na loje tugekiro matangi metu Susan Mwindu ne mutolu wetu tole akwe muno nwe Niaja atuone kalie sublocation Susani wena kareke njoni nembu yetu twauga nebatiga siasa tokaringo kaola tukasakolania ndewa na ntigwa amwe nabo bariuga bakwenda kumenya bora kwathire na mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto kwari na wira ne akethirwa hakiriunga ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi mweru ethatu na thaino mweru ethatu no wathirire ndi turenda atiri antu baba kwitwa kingpin muromi kareke na tuba kilani bagitinda ino na Susan Mwindu ni balunga batwira atiri president kandi ale akwija guku na arae mwiji kike tumetala akweja nembi na rai melo miaka maita 20 kubaka ya melo akirenya no atindaga embu Tharaka-Nithi anande pitwae ateja goko niki tutemwije base kuba lewe yanko ya tere akeja mbarani atia anto kimpimba uswa anto raina ya sani bara tonyine kaile Mwindu alenda bana kaleke no alenda bana na Mwindu no yemen president ya mwezi tariki 15 mweri ethatu mwangira thaino te mukinyu katurigarite tukirigara kerwa kindeke kabo president na gavana wetu kakuruta wira atia koko tio tote maendeleo ndere jieto goko tuguragirwe riampu ne tonto nati mero centro na ala baradia baronde kilo mount the president katukurigara atiri katio tote president kututomba guteterwa president ya jana gwetu Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mogambi.